och van tëschen dem Kap Vert a Lützeburg iwwer 4500 Kilometer leiien an e méi wie 6 Stunden am Flieger sitzt, fir op enger vun den eng bewohnten Inseln unzukommen, so verhindert dat net, dat vill vun de Leiit mat kapverdianischen Originen, die ha am Land wohnen, regelmäßig an et hemischs Land zrickfleien, fir e Familie ze besichen oder einfach nimme fir Vakanz dohannen ze machen. Den Nullmaderbeter Henri Fischbach war mat der Kamera op der Insel Santo Antão NRW an huet als interessant a Flottbilder iwwer den Alldag Kap Vert mat bruecht. Pendant le vernissage de son exposition African Art à Diekirch en octobre 2002, Nelson Neves a eu l'idée de faire un voyage à Saint-Ouen ensemble avec Henri Fischbach, caméraman et amoureux du Cap-Vert. Ce voyage a eu lieu en septembre 2003 et a donné des réponses à de nombreuses questions en relation avec les origines de Nelson. Qu'est-ce qui a changé dans son village natal Pau-Vassan depuis son départ pour le Luxembourg en 1980? À quelles difficultés est-ce que les habitants de Saint-Ouen sont confrontés au quotidien? Comment les amis et les membres de la famille de Nelson vivent? Est-ce que les gens sont plus heureux au Luxembourg ou au Cap-Vert? Nelson voulait connaître son histoire. Nathalie, nós chegamos a Porto Novo. Nathalie para esse projeto de filmagem de artista cabo-verdiano na procura de suas raízes. Agora ali na Porto Novo, que nós chegamos de Gorinha, nota ali que mas tem inspiração para ficar de continuar neste trabalho no nível de pintura, porque lá no Luxemburgo há que inspiração para mim que eu não estou pescador de bem de mar, de arrastar seu bote, trabalhar com os peixes, de lavagem, agricultor fazer esse trabalho. Olha, tudo que lá de fazer parte de inspiração, inspirar para poder imortalizar aqueles momentos, nas minhas quadras. E que a cena de vida lá nunca estou achando no Luxemburgo. Lá eu de vida e vamos esperar que não te consegui fazer bom trabalho ali de baixo. Nelson n'avait plus vu sa famille à Porto Novo depuis 20 ans. Les rencontres familiales au Cap-Vert sont chaque fois une petite fête. Grands-parents, parents et enfants, cousins et cousines, oncles et tantes, tout le monde se réunit pour parler avec l'invité du Luxembourg. Nelson ne connaissait même pas tous les membres de la famille qui se présentaient. Comme partout au Cap-Vert, la vie n'est pas facile à Porto Novo. Un oncle qui revient de la pêche n'a pas attrapé un seul poisson pendant toute la journée. Je reviens souvent avec les mains vides, dit-il, sans pourtant se décourager. Saint-Ouen est une des 9 îles habitées de l'archipel du Cap-Vert, avec une superficie de 779 km². L'île compte 52 000 habitants. Le chef-lieu est Ponta do Sol. Topo Coroa, le point culminant de Saint-Ouen, est à 1979 mètres. C'est aussi l'île la plus montagneuse, abrupte, une sorte de forteresse avec une cordillère centrale dépassant souvent les 1000 mètres. Ces escarpements et falaises donnent à l'île une identité forte, rude, belle et majestueuse. Inoubliable la couleur de la pierre, de la pouzzolane, ses chemins en méandre, ses forêts, la variété de ses arbres, ses plantes endémiques et ses eaux minérales. Elle s'apprête particulièrement à un tourisme proche de la nature. La température est fonction de l'altitude.
La brume cotonneuse comble les cratères des volcans éteints. Epifano Ferreira, nasci nesse lugar chamado Fajano Matos de Ribeira Grande, a ter 55 anos de idade, portanto, nasci nessa zona e me vivi ainda tudo ali. Me adquiri propriedade por compra num tio que me tinha na Argentina, mas todavia era propriedade que era de minha avó. Então é uma propriedade familiar, praticamente. Ao tempo, a vida era mais fácil para a agricultura porque tinha chuva abundante, tinha água, a gente está a regar sem ponto de motor, mais coisa lá. E motor de ficar um bocado dispendioso, porque é combustível, é eletricidade, então a rega de ficar um bocado cara. Mas de qualquer maneira a gente vai viver, né? Com mais dificuldade, mas sempre a gente vai viver. Minha fabricante produzia aguardente de cana, mel de cana. Isso já, portanto, há uns 30 e tal anos que é a minha vida, fabricação de aguardente. Embora hoje não tenha um problema que é Groco de Santo Antônio um bocado e abalado por causa da praga, que é considera uma praga, que é a aguardente de açúcar, fábrica de açúcar, mas nem toda a gente faz ele. Todavia, ainda a gente pode produzir um bom grog e um bom mel na Santo Antônio. Recentemente não abri esse espaço que é um tipo de uma esplanada, né? Onde a gente recebe alguma pessoa que vem de fora, e, enfim, a gente mesmo dali. E nós temos um projeto que nós pensamos ainda bem construir 8 bungalows que se esguarda bem privado. Se também assim uma pessoa de fora, um estrangeiro, quiser parar ali e ficar ali nessa instância, então ele tem mais condições de ficar, né? Porque nesse momento a instalação que não tem é só para nós de casa, né? Porque eu tenho 5 filhos, não tenho a mulher, portanto nesse momento não tem instalação só de casa. Mas não te pensar já num fase bastante próximo de ter já de construir 8 bungalows que destina a receber alguma pessoa assim, principalmente gente que está bem de fora. Quem que está ali dentro sempre tem lugar, mas uma pessoa que está bem de fora tem. Sim, não tem água ali à vontade, que não estou pensando na fazer uma pequena piscina também para dar coisa. Sim. E assim a gente também está dia para trás, né? Nessa terra que essa falta de chuva está, sinceramente, desmotiva a gente um bocado. Ribeira Grande, la capitale de l'île de Saint-Ouen, est le centre du commerce local. Comme Paúl et Ribeira da Torre, Ribeira Grande est située dans une vallée. Cette vallée constitue un paradis terrestre avec de la canne à sucre, des bananiers, des plantes de maïs et les cultures irriguées qui aujourd'hui nourrissent Mindelo. Au blanc et au brun de la pierre se succèdent les différentes tonalités de vert. Contrairement au côté sud de l'île, il y a beaucoup de sources, de fontaines et de petites rivières à Ribeira Grande et dans les communes avoisinantes.
Dans une petite ruelle de Povaçon, la Rua d'Água, Nelson jouait souvent quand il était enfant. C'est dans cette ruelle-là qu'il a grandi et où il rend visite aux amis de son enfance. La fabrication du pain artisanal à Povaçon est assurée par Manuel de Cita. Manuel a déjà une bonne soixantaine d'années, mais il se lève encore très tôt chaque jour pour préparer la pâte. Il essaie de transmettre son savoir-faire aux jeunes afin qu'ils continuent d'exercer ce métier dur mais intéressant. Manuel était et reste toujours une sorte de héros dans le village. Beaucoup d'enfants l'admirent pour sa force, sa rapidité et surtout pour sa gentillesse. Dans la même ruelle, la tante à Nelson tient une épicerie depuis très longtemps. Nelson se rappelle que l'épicerie de tante Augusta existait déjà quand il avait 3 ou 4 ans. On y trouve l'essentiel pour la vie quotidienne, du sel et du poivre, des boîtes de conserve, des bananes et des allumettes. Depuis son plus jeune âge, tante Augusta est épicière avec beaucoup d'amour. Isidore Fernandes Lima, surnommée Dinha, était la nourrice de Nelson. Elle a élevé Nelson quand ses parents sont partis au Luxembourg. Nelson a habité chez Dinha jusqu'à l'âge de 7 ans. Dinha garde une place importante dans le cœur de Nelson. Il éprouve beaucoup de respect et de reconnaissance pour cette femme. En voyant les enfants jouer et se disputer dans la Rua d'Água, Nelson se rappelle sa propre enfance. Ribeira Grande, ali na zona já há 52 anos. 52 anos não vivo ali. Agora, me tenho vivido sempre com uma certa dificuldade. Às vezes, cadeia, porque eu comecei a tomar cadeia em 52, como estava ligado no protestante. Depois, mais tarde, em 68, me tive guerra, mas dos polícia, me vai para cadeia empenhar 30 dias de cadeia, porque me correi, um beijo, me levamos. Me correi tudo, atravessado de Ponta de Sol. E daí, me chegar lá, na sábado, na segunda-feira me responder, já aplicamos 30 dias de cadeia. Hoje, mais tarde, me teve guerra em 74 também, me teve guerra uma polícia e à frente da Igreja Católica. Lá me vamos dormir uma noite na cadeia, me vai para a Ponta de Sol, na Ponta de Sol lá só me pagar uma multa de 5 contos. Daí um bem de andar. Em 81 também, tinha aquele tipo de reforma agrária, me vai parar no Morro Branco na cadeia. Tive lá um mês e tal. Tive lá um mês e tal no Morro Branco. Depois eu me saí, bem. Há bem pouco tempo, em 89, 2 gajos provocam-me. Um tapão, me bateu um tapão na rua, outro me deu 2 pontapés, me vai para a cadeia, me apanhar 15 meses de cadeia e te paga nessa altura 20 e tal conto. À l'âge de la retraite, beaucoup d'émigrés capverdiens essayent de retourner dans leur pays d'origine. Ils construisent des maisons dans leur village natal et ils invitent leurs enfants et petits-enfants à passer leurs vacances au Cap-Vert. La végétation dans la région de Ribeira Grande est très riche.
La plupart des habitants de cette région possèdent des petits terrains où élèvent des porcs ou des chèvres. De cette façon, ils gagnent un peu d'argent pour acheter les articles indispensables dans le ménage. Mais la vie reste un continuel combat de survie au Cap-Vert. L'âne est le moyen de transport par excellence dans les régions difficilement accessibles. Dès leur plus jeune âge, les Capverdiens sont habitués à aller chercher de l'eau aux sources ou à la fontaine publique. Souvent, les jeunes filles doivent transporter des seaux d'eau sur leur tête très tôt le matin avant d'aller à l'école. L'approvisionnement d'eau constitue un problème central au Cap-Vert. Quand Nelson était enfant, il allait souvent à Covocudon pour cueillir des papayes, des mangues ou pour voir Manuel qui labourait sa terre. Beaucoup de souvenirs d'enfance sont liés à cet endroit. Naquele tempo era. A gente estava a brincar, hoje já estava a fazer abuso, não estava vitela, às vezes. Nelson, você está abuso, agora está. Pronto, estava assim, não sei o que é mim. Direito. Está a brincar com os meninos, está bem, não está a tirar manga, está 10 mangas. Não está a subir, está a tirar manga, não está 10 para escolher. Depois então, dá um estado, não está. Dá tudo bem para hoje. Dá a volta na horta, está a chupar um queninho, não é? Pois é. Eu vejo que está comendo um pepeinha, como estava 10, é sério. Sim, não está bem a regar. Au Cap-Vert, le père qui sait jouer un instrument de musique transmet son savoir aux enfants. La musique occupe une place très importante dans la culture capverdienne. La plupart des Capverdiens savent jouer au moins un instrument. Beaucoup ont également un don pour chanter. Meu nome é Martim. Então agora esse trabalho como tem que fazer é um rega como tem que fazer, que é de modo de poder ter um pote de banana, um papai, um fruta pão, um feijão, etc, etc. E depois pode chegar aí onde é que não está é que diligência. Ele tem que bem atrapalhar, de lavada, de modo a água poder chegar. E depois eu tenho que bem escala. Então tomar água, depois que terminar a regadura, então dá o belo, vou regar. E não tiver do norte, internador. Porque se não for assim, não tem um pão que é para não comer. Não tem que fazer diligência, que de modo que a água chegar até onde é que não tiver regar aquilo. Agora, que só que aqui essa água não vai ficar gente muito barata. Ela vai ficar um bocado de cor que ele é só através de energia elétrica, eletrificação. Então, portanto, ele tem que fazer um bocadinho de cor que não tem mais outro recurso, não tem que comprar ele. Porque se não comprar ele, não pode escapar um pé de planta, que é para modo de ter um pão que é para não comer. É só isso. La cachupa, plat national du Cap-Vert, est servie sous différentes formes selon les moyens disponibles.
Elle est pauvre, c'est-à-dire préparée avec du maïs, des haricots et avec une cuillerée d'huile, ou riche avec d'autres légumes comme du chou, des tomates, des pommes de terre, des bananes, des patates douces, de la viande ou du poisson. Le maïs qu'on utilise dans la cachupa n'est que légèrement pilé. Pour le pilage du maïs, les jeunes filles de la maison donnent souvent un coup de main à leur mère. Ce travail se fait presque tous les jours. Quand le plat est très riche, on parle de cachupade. Le lendemain, les restes d'une cachupade sont réchauffés et servis avec du lard ou de l'huile et des oignons. La machine à laver n'existe pas encore dans tous les ménages au Cap-Vert. Dans ces cas-là, les vêtements sont nettoyés grâce à la force physique des ménagères. Ce travail, qui prend beaucoup de temps, est réservé exclusivement aux femmes. La réparation des rues à Saint-Ouen est également réalisée sans équipement technique important. Hommes et femmes donnent un coup de main. Les hommes cassent et posent des pierres pendant que les femmes portent les seaux remplis de béton sur leur tête. Pendant les week-ends, Nelson allait souvent avec sa famille et ses amis dans la vallée de Paoul pour faire des grillades ou pour se défouler dans la piscine publique. Depuis le départ de Nelson il y a plus de 20 ans, l'endroit n'a pratiquement pas changé. On rencontre des enfants qui s'amusent autour du bassin d'eau à Paoul du matin au soir. Selon la tradition, les élèves qui réussissent leur année scolaire fêtent leur succès à cet endroit.
À côté de la pêche, le labour dans les champs est un des travaux les plus durs à Saint-Ouen. La récolte des niams, un légume qui accompagne les plats traditionnels de poisson, demande beaucoup d'endurance et de force physique. La pêche est une des ressources essentielles du Cap-Vert et joue un rôle primordial d'un point de vue social et économique. Les eaux de l'archipel sont très poissonneuses. La pêche est essentiellement artisanale. Les pêcheurs utilisent surtout des petits bateaux et des barques dont certaines sont équipées de moteurs hors bord. La flotte industrielle compte environ 70 bâtiments. On pêche à la ligne, au casier, au filet et au chalut. La pêche contribue à l'équilibre alimentaire des îles. Les poissons les plus consommés sont les cavales, prêtes et branques, le chicharro, la renque, la dobrade et la palombette. La consommation annuelle de poissons s'élève actuellement à 15,86 kg par tête d'habitant. Le poisson constitue aussi un produit d'exportation. Grâce à l'avion, la pêche a pu être rentabilisée, en permettant notamment l'exportation de langoustes. Il y a aussi les fabriques de conserves où on conditionne surtout le thon et les langoustes. Mais la concurrence est féroce. La base de la cuisine capverdienne est le poisson, comme le thon qui peut peser jusqu'à 20 kg. Mais la mer autour de l'archipel abrite toutes sortes de poissons et de fruits de mer comme le homard, la seiche, la langouste et le bousillou, une sorte d'escargot de mer qui existe partout en grande quantité. Même des dauphins et des requins ont été repérés dans les eaux autour de l'archipel du Cap-Vert. Autrefois, le commerce de Saint-Ouen se faisait par le port de Ponta-de-Sol. Ce port reste un important port de pêche de nos jours. Pendant que les pêcheurs quittent le port sans savoir s'ils vont capturer un poisson, les femmes attendent le retour des premiers bateaux pour se mettre au nettoyage des poissons. Les enfants passent le temps en jouant dans l'eau ou en aidant les pêcheurs à vider leurs petits bateaux. Aujourd'hui, le port de Ponta-de-Sol est beaucoup fréquenté par des touristes, souvent des enfants et des petits-enfants d'émigrés capverdiens. Sim, bom dia. Meu nome é Senson. Vivo na Ponta-de-Sol. Ele é vila pescatória. Peixe está muito fraco, vida que está fácil. Dinheiro que tem, me trabalhando bem. Dia que tem, dia ainda tem. Nós que tem nada na nossa terra, não tem rascamada que não tem poder. Tá bom? Então, mesmo te dizer que a nossa vida não é fácil, a nossa vida é difícil. Vez que não te viver é só através do mar. E é tudo. Tchau.
Nós de Cabo Verde, Jorge, olha, Santo Antão. Mas especialmente nós aí na Cabo, nós temos conhecimento que estamos bem servidos com a nação luxemburguesa. Na medida que nós estamos hoje para ir na zona que era deserto noutra data, mas agora estamos com eletrificação em todas as casas, nós temos água canalizada em todas as casas, nós temos telefone. Agora esse telefone já é do Colégio de Luxemburgo, mas estamos também bem servidos com ele. Mas ainda nós temos aí na cidade, também estamos bem servidos com a questão da nossa zona, nossa vila que hoje tem o hospital, também arranjado pelo Luxemburgo. Nós temos também internet, também arranjado por luxemburgueses. De modo ainda temos aí na zona, grande na cidade agora, mais é questão de conservação torrencial. Em uns terrenos tudo alargado, que pode de passar paredes que nós chamamos de sulcalcos. Pelo menos para imparar os terrenos, a fim de poder ter aquilo que nós chamamos de retenção de água nas zonas da zona de montanha. Quando a zona de montanha ficar, por exemplo, chovido e que tiver, por exemplo, parede passada, que tiver, por exemplo, diques ou barragens, então aquela água fica lá de cima conservada, depois vem servir para garantir a infiltração para a rega. A regadura passa a ser mais garantida e assim melhora a questão da agricultura. À côté de la politique, le football passionne beaucoup de Capverdiens. Dans le village de Pont-Vincent, il n'existe qu'un seul terrain de football officiel qui est occupé tout le temps. Les jeunes du village ont aménagé leur propre terrain de foot et ils doivent l'entretenir régulièrement, surtout après des inondations ou des chutes de pluie importantes. Ganhamos ali nesse campinho de jogo, que não tem pensamos que não tivemos essa coisa, esse fim de semana. Mas só que me lembra aquele tempo se não tinha esse campinho ali. A mim lembra se esse campinho está a existir. E você vê que não estava jogando, não estava brincando com o Vogdon, não estava a terrafal, mas esse campinho me lembra. Vou estar a falar no nosso passado de infância, mas não tinha um passado próprio, sabe? Onde eu vou dizer que uma vez não estava brincando com o Vogdon, eu estava a terrafal para o mar. Esse campo é um campo que não fazia agora, não tive necessidade de fazer, que é tudo grande, não tem pessoas já com certa idade, não te querer divertir o corpo, né? Pôr o corpo sempre em movimento. Quando canhambra o corpo, não tive necessidade de fazer esse campo. Não poder jogar um bocado, manter o corpo sempre em forma, mas nada de que este passado, quando nós já criança, não viver bastante, não viver, sabe? Muito embora o Bobé ainda menino para Luxemburgo, o local do Bobé ficar com um bocado de saudade, embora já Bobé, depois que lá Bobé uma vez, mas ainda vou recordar o que não fez. Nelson, vou te lembrar quando não deve Vogdon. Não está a beber, não está jogando nesse campinho. Vou te dar uma espancada de mês. Tem irmã que está a tomar pé mim, boi. Se não está a tomar pé mim, está a querer que um gajo escuro, boi. Agora vou bem, boi. Tudo não é amigo, boi. Agora não tenho boa mulher. Uma mulher bem não jogar a bola nesse campinho, não divertir um bom bocor, boi. Aquele dia um gajo passa sempre cagando. Uma chamada bela para arriba. Não tive a bala para lá, não fazer grelhar, boi.
Nossa, era muito mesmo. E assim um gajo, torna bem o dan gajo fala, tudo é mesmo. Vou não esquecer de mim também, não esquecer de boa. Nem boa gente tem bem, tem boa irmã, tem boa irmão tem bem. Tu não é amigo. Esse vídeo é assim, gajo tem que trocar de trabalho, casa. Já, ok. Un match amical entre les jeunes du village. Nelson aime également jouer au foot et c'est un plaisir particulier pour lui de pouvoir s'y relancer avec ses amis d'enfance. Pendant des mois, la sécheresse prédomine, tandis qu'au mois de septembre et octobre, la pluie tombe en abondance. Parfois, surtout pendant la saison de pluie, les précipitations sont tellement violentes que les chemins sont inondés et les cultures détruites. Comme autrefois, la famille de Nelson s'est réunie avec des amis en dessous des bananiers, autour d'un petit bassin d'eau pour passer une belle journée ensemble. On fait la grillade, écoute de la musique et on échange des idées. Avec les histoires du bon vieux temps, on essaye d'oublier les difficultés de la vie quotidienne. 3 générations se retrouvent autour de la petite piscine pour faire la fête. Les enfants nagent, les adultes mangent de la viande ou du poisson. D'autres savourent le grog ou jouent aux cartes. Les vieux se racontent les histoires de leur enfance. Chacun trouve son occupation et sa place.
En général, les Capverdiens apprécient la convivialité et ils éprouvent une grande joie de vivre. Les personnes âgées sont respectées par les jeunes et souvent, les adolescents s'adressent aux anciens pour demander des conseils. Après 3 semaines très intensives au Cap-Vert, je fais les adieux à ma famille et à mes amis de Pauvoissan. C'est un moment triste. Reverrai-je les anciens du village la prochaine fois que je viendrai au Cap-Vert? Seront-ils encore vivants à ce moment-là? Si c'est non, ils vivront toujours dans ma mémoire et surtout dans mon cœur. Je suis heureux d'avoir fait ce voyage. J'y ai appris quelque chose de très important. On peut être heureux sans vivre dans la richesse matérielle. Malgré les difficultés dans leur vie quotidienne, les Capverdiens de là-bas ne perdent pas si vite l'espoir. Ils restent optimistes et ils gardent un sourire aux lèvres. Très chère tia Joana, vous m'aviez accompagné en 1980 du Cap-Vert vers le Luxembourg. Je voulais vous revoir lors de mon séjour à Saint-Ouen en automne 2003. Mais Dieu a décidé autrement. Je ne vous ai plus retrouvé à Pauvoissan, mais vous resterez toujours vivante dans mon cœur. Je respecte beaucoup les conseils que vous m'aviez donnés pendant mon enfance. Je suis très reconnaissant pour ces conseils. Je veux que ce film soit un hommage à vous. Tia Joana, je ne vous oublierai jamais.